Basta Latibiyag! Inawak dagito yan. Tapno isopay nga aramidet unton madamdaman. Insan! Si kamit tagin inaw ditan. Ket, apay, maiparit insan? Saan matkit di Angay, kamaliti sa ludsod ko, insan dibina. Damagag kumagayam no napanan ni nanang. Nasapa mat arimwal? Aya, amang ano napan nakitsinda. Aywan insan. Anya nga oras sa simangput ka nga Alas 9 iti rabii, insan. Nakaturog kan ay, di simangput ha. Riniing na kumalata Apay kasapulan aya, insan. Amumut akanayo nak nga agbakasyon dito, inulakit di taad daw aya. Sa bagay matkit di insan. Mala, tulungan kan nga ginaw. Nanausan! Ay, baston ko! Ay, naapaw! Di ka ba't mangkigtot asika? Ay, unay ka matem, nanausan. Naglaka ka magigigdot. Agat-arak ka! Ay, yata yung manday na ang iwat mo itirupak! Ay, uwan kaya man niya. Nakainomag lang pasik, nana. Di ka umasinag ko nakmanay. Ipang-urko kang kanay ti baston ka. Pasensya ka, nanausan. Sino ka di jay palasang anapan ni jay balayo di rabihin, nana? Ay, Juanitaw, no adda panggap mo nga agarab ka ni Divina, saan mo nga itultuloy? Nanamat, saan mo siguro takas no agarab? Ay, padrasam! Padrasam tay basnot ko kang kanay ti baston ka. Armam lagang day taarak mo! Manang usang, makinumak man itidanaw. Sige na. Makinumak itidanaw. Mabiit na. Ay na, talagang nabarutega ka. Agasamot ngamintan nagadu. Adto'y tidanong. Agmut-mut talang kamutlat taditan, manong. Uray kala agduling-dulingan. Sige, kanin ni Manang Osang? Ay, na yun ayan ni Manong. Nay, uminom kayo kiding. Ay, saan man pangarod, adeng? Ay, Manong Dulpo! Agawid kan! Sige nga rod, Erlinda, ang subliak pamananwan, adeng ko napintas. Ala, agawid kan, Manong, taing kakat maturong. Ingkan, Manong Dulpo! Ay, uwan. Inako. Bye, ading napintas. Nay, Juanitaw, kasla nakaadokan sa itinainom Mala, umay kan, naitulod kan ije balay. Saanan, kapitan, ukapay lagtumagig. Alakit din, Juanitaw, itulod kan. Saan ko nakpay? Nagdagulit ka, kapitan. Talaga kaya madi ka madisiplinaan Nalayan ka nga gilising. Kapitan, kinugtaran ako matan. Ano? Kaya't mo pa iti makaraman. Wano agawid ka. Kapitan. Agawid ako, kapitan. Ay, imbag man ta si kati nakakita ka ni Juanito idirabe ay kapitan. Nga rod, usang. Amangan kit dinon niya manen akalukwan ti aramiden ni Juanito, no kwa? Di mo pa'y lakat inikan iti pagnakman na daya abarumba daw, kapitan. Ay, saan mo't usang? Madimot Kan maysa,
Mabalin niya agbaliw pa ni Juanitaw. Kaanon to pa'y nga agbaliw tinaigo mo nan iti arak, Kapitan. Usang, laglagi pam tay kunada pagsasao. Ti tao na amunat agamirais, magunod nanto ti ayat anasam. Barang nagbalbalew. Kanayon mat nga iso ti Pangulo ti riribok dito ayan tayaw. Sapay kat kundi aram. Makaamiris to day jay usang. Uray po utem. Kastala ti biyag. Ay, sapay lakuma. Sapay lakuma, Kapitan. Hello, miss! Siyak ka diti bagbagang, Manong. Uyan, sino ba'y kumaading? Si kamot lang, dikit kita agad. Ay, aprusak man, tabok mo. Anay! At titagyang ko, tiniritir mo matan. Ibatam titagyang ko. Inapad-padasan, Manong, katukkulot titakyak mo. Anay na, gusto daytan. Malala, siya konti makaamaw, kani Juanitaw. Na? Imbaliktad mo ni Juanito ko na? Uwan insan, bastos mat ngaming. Iso nga inikakon ay iti pagnakman na. Ay, talaga nalayang kamatan niya insan. Ay, huwag gayam. Addain niya ni Manong Dulpo asabong para kin ka. Ha? Sabong? Amangan mat no para kin ni Auntie Osang dayta. Ay, saan? Para kanukin kaday jay. Adanayon na pa'y at chocolate. Ha? Sika talaga. Kinan mo kung malatanan. Uwan insan kinisayak. Ang nang ibati akmat para kin ka. Di ka man insan. Kat inikam kumaan ni Auntie Osang. Ay na, sana mabalin ka ni Nanang Dayjay ta diabetic. Ay, umay kakit din ta ibusan ta. Ay, sika talaga insan. Isumat lagayam alumok-lukmag ka. Kapailan mo't gayam jay kaanakam adipinsaan wano sa lakniban ti bagina. Ay, kaat no muna ti agkarati dayjay, Kapitan. Iso aya? Inbalibag na mo jay loko a Juanitaw. Kasta aya, Kapitan? Wen usang. Bilibak nga raw. Tanapilipit na ti ima ni Juanitaw. Husto mo't, Kapitan. Tapno agnakam day ta Juanitaw. Kasanungay usang. No agaram ni Juanitaw iti kaanakam. Ay, padasan na, Kapitan. Basi-basak iti sagad ti rupa na, no kasta ti aramidan na. Si kamot usang. Saan kumamot akasta? Ikan tayo iti gundaway nga agbaliw ni Juanitaw. No agbaliw pa'y Kapitan? Ay, apo. At datay pagsasawa ko nada usang. Ti tao na amunat agamirais, magunod na ti ayat anasam. Kastala ti biyag usang. Ne, Manong Juanito? Erlinda, daga din ni Divina? Ay, adda Manong. Di ka kumagbut-butang ading Erlinda. Sa anak ay may dito'y tapno mangriribok. O may kulaan pasyaran ni Divina no mabalin. Sige Manong, sumurot ka. Ay na, agyaman na. Agtugaw ka Manong, tayabak ni Divina. Agyaman manan ading. Agyaman unay. Divina, sa anak nga may dito'y balayo, tapno mangriribokak. Amok Manong Juanito. Imbaga kanyak ninsan ko. No kasta, amomon ti gagarak? Uwan Manong. Kat sapay la ko ma. Taidjamon ti panagin inom mo iti arak. Kan agtultulo yun, ti kinasingpat mo. Ay, uwan, Divina. Divina, pasensya ka iti naaramid ko iti kalabas, ha? Tinapalabas kat napalabasan, Manong Juanito. Kas iti prinsipyo. Agyaman na, Divina. Apay asaan mo nga ituloy ti ibaga, Manong Juanito? Mababayinak, mate.
Ngam mabalin ka di nga o may kantumanin sa rungkaran? Ay, kat mabalin lata Ngamtay ko na akon. Idyamon, timadi nga aramid mo. Wen, agyaman na ka, Divina. Agyaman ako unay-unay. Ay, Divina, balasang ko. Apay, ante. Agdat-daton ka di kang kanihuanitaw. Kaslakas ta, ante. Ay na. Agal-alwad kay tidaya Juanitaw, Divina. Di kay madanagan, ante. Kabaulak asalak niban ti bagi. Ay, sa bagay. Nakita mo't kit din ni Kapitan ti inaramid mo kun kuana Ha? Inistorya ni Kapitan ti panang baliktad ko idikin ni Manong Juanito, ante. Wen, ay na, nagsaya atan. Alila ni ante. Nagtatawa pa. Kasanaw, kat si kapay a babae tinang baliktad iti dayjay nga artag. Ha? Si kakadidayta, Dolpo? Ni manang usang may katawaan nakit din. Ay, kasanaw, kat itakalaang makita ang nakabarong. At dapay nagdakkel asabong di tanay, ayan ti barong mau. Manang usang. Sarong karak ko man ni Divina, no da. Anya? Sige. Guray ka nga rod. Urayam agangas kapay dita. Si kamot ante. At katawaam ni Mang Dulpo. Kasanaw, kaslamot mapan makilamay iti kasta nga itsura na. Sa bagay, nadlaw ko day tanti. Ngam, jak nagtimtima ka na. Kat, anya ngay mo, tinagsaritaan niyaw. Dayjay, anti. Sinanama, ngam imbagak nga ubingak pay. Ay, o na yan. Agar-aram maggayam at talaga. Kunak nga rod, asikalat ako man ti arman na. Kabalo ka man. Barang no si katima magbaliw kan kuana. Uray bakit akaon. Jak lapagan anaw ti artag akas kan kuana. Ay na, ante. Tay kunada nga rod. Itao no amunat agamiris, magunod na ti ayat anasamit. Nanausan! Ay. Siya ti mangawit iti pinalingkiyaw. Ay, nakunak adi nakikigtutan, tikulan ka, nay. Nay, saan ka matakikigtutan, nana? Nay, nabanglo ka ita, Juanita. Oo, nana. Sana kami na niyagbarbartay. Ay, kat nasaya at ano kasta. Ala, si kaman nga ron timang baklay dita sa nga sako abagas, tadyak mabagkat. Ay, una nana. Itulod kayo ni Jibalayaw. Ay, sige, nasaysaya at manan. Ala, awitam nga rudan, tamapantan. Nana. Nasayat man, tagman manehukan iti tricycle, Juanita. Wen, Kapitan. Isulaang mo katrabaho. Ay, nasaya at day tabaraw. Tapno saan la day ta agbarbartag ti amam. Saan ako niyagbarbartag, Kapitan? Agpalukmagak man kidi. Ne, mayat ano kas na ti panggap mo. Tapno maliklikam ti arak. Kanayon da nga ro da kantyawan, dagiti sigot aka inumak iday. Jakita ni kaskaso, Kapitan. Gusto day ta, Juanita. Bye-bye am ida. Nang runa, no dakas lang ti pangiguluan dakit ka. Ikaw mo kit di tagtrabaho. Wain, Kapitan. Kan agyaman akmait iti panang bagbagayo kanya kiday. Gapo iti dayjay. Nakaamiris ako. Kahit agkidawak mat iti dispensa iti panang kabil ko kun kaiday, Juan. Wan, Kapitan. Amaw. Sa bahali ti madlaw ko ang makagapo, iti pa nagbaliw mo kahit. Nakababain, Kapitan. Wain, nagbalbaliwak, gapukin ni Divina. Makitam. Ay, sige paro. Ipakitam iti kadwan, at talaga ang nagbaliw kan. Kung nada nga rudan, ti tao na amuna ti agamirais, magunod na ti ayat, anasamay.
Kasta latibiyag baraw. Insan, kasla naragsak ka mat asinarungkaran ni Manong Juanito. Apay insan, madi? Ay, saan man, insan? Agure ka. Agayat ka kadikan ko, na? Kwa insan, medyo. Ha? Uy. Siguradom tirik na minsan. Amom matabarumbado day chay. Ay na, apay awan ayat ipagbaliwan ti may sa atao. Unangam, amangan naging sisingpit lang. Mabali na kasta. Ang panagkita kat seryoso mat insan. Ay, basta. Balaagan ka, insan. Nabayaga sakit ti ulo ni Manong Juanito ditoy. Wan insan, kat agyamanak iti palagip mo. Ala, ikak iti kanayunan apanawan amang ipakita iti panagbalbaliw na. Mayak Divina, amwag no adamat laing gasat ka. Awan matkit iti maibagakon kan ka Manong Juanito. Ngamin, talaga adakkel tinagbalbaliwam. Ha? Kaya't mo asawan, awan namnamak? Saan ko mat nga bagbaga akasta, Manong Juanito? Sapay la ko mat. Taagtali na uden ti kinasingpet mo. Agtultulo yan ti panagbalbaliw mo. Anyangay nga ro ti pangadeng mo, adeng. Di ka madanagan. Di ka dagdagan. Agyamanak Manong. Kas lang amin, awan namnamaken ka, ading Divina. Apay anay bagamday ta, Manong Juanito. Anya ti kahit masawan? Ada namnamak, Divina? Basta lakit di saan mon asubyan ti sigod nga aramid mo. Mamatiak ngamin iti pagsasao ako nana. Ti tao no amunat agamiris, magunod na ti ayat anasamit. Divina, agyamanak, ikarik, agsingsing pitakon. Didan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti tao na amuna ti agamiris, magunod na ti ayat anasamit. Tampok ditoy programa tayo. Kasta latibiyag. Dolpo, lakay. Nakitam ka di day tay... Awan! San asyak ti pagdamagam? Awan nakita! Ay unay kamot ton, Dolpo. Diyak pala nalpas tay damdamagak, agungot ka man adagusan. Makaring-ring kamot namin, Rita! Ingayay! Ada pang panunutak. Sige nga, Rod. Ay, huwag gayam. Nakaluto kan? Agaw kan? Mabisina kan? Sige. Mabiit lang nga, Rod, lakay. Hoy! Tatang! Lagoy tinatang! Masinag ka man! Ay, uwan tata! Anyat gatangan nyo, anatang? Sana ka gumatang itinatangalakaw. Inton maminsan, di ka agpakalaing nga magmagna diti solar ka, Ni, dalan mo't dito'y tata? Wen! Dalan no dalan! Ngam solar ko pa ilang dito'y. At dakar bangak amang iparit iti asino man amag na dito'y. Ay, kastaya tata? Katwain, iso nga amom to, no maminsan, Ay, uwan tata. Sige. Shoo! Shoo! Woo! Ay, sinalbag mo dagita manok. Akin manok aya ka dagita. Shoo! Pay man tapalapalan kayo laeng iti pinarasegam. Ay, Ay, di mo matpalabalan dagita manok ko, pari Dolpo. Nay, si kamad gayam ti akin manok ka dagita. Isumat lang awan sursuro da, ta si kamad gayam ti amo da. Ay, pasensyakan pare, Hanggang umay damat lang makikaaruba. Saan damat asimrak iti balayo? Dito'y matla paraangan nyo ti mayanda. Ay, uri pa'y! Tasular kulat ta day taoy.
Nasaysaya at siguro no aladam laangan ti solar mo, tapno awan ti makastrak. Na! Ape adiktaran na ngay! Ha? Sino ka amang dikdiktar kanyak? Andang? Si kaya ti mang pakpakan kanyak? Sige pare, panawan ka pa'y. Oy, Dolpo, agriin ka. Hoy! Abe, isturbo ka mo diti, panaturog rita. Agur-urok ka, nagpigsa. Kat man ano ko man, aguro ka! Na, Baybayan nagkadilatan! sa anak nga rin ang makaturog, no, agur-urok ka kaabay ko. Ay, sakmatan ti sana makaturog kita. Tayo nisturbo mo ti panaturog ka. Ha? Sinalpag kiti ti kastoy abiyag. Ay, nagsimbang ti panaturog ko nga ministurbo na kitain. Ayan niya ka matanarita! Pasensya kan Ala, ituloy mo ti maturog. Sana nga rodan na makaturog. Alakat husto nga rodan Di ka ungat nga ungat, tama di ti kasta. Kan maysa, rabi iuna yan. Kababain ka dagiti karuba ang makangagkan ka. Ay, kat kasta latibiyag Kan awan bibiyang kau katagita karuba, ta saan nga isuta timang pakpakan kanyak. Ure agriya wag agpatpatdag, awan marami itanda! Nanang, da kayo matgayam. Sumrat kayo Agyaman anak ko. Umayak man pa'y lagpalabas iti oras diti balayo. Ay katun apag iso, madamati pa naglutok. Dito'y kayunton ang mga lidaw. Ni tatangay. Pinanawak iti balay, agpupungtot. Manan? Unget nga unget di amayo. Basit la kang malik, umanayon apang bugbog kawan na kanya. Ay, unay lakit din ayan ni tatang. Lakayan, ngam isulat ta ti ugali na. Naunget latta. Ay, wen nga rod Nairuamak matkit din itikas din nga ugali na anak ko. Ngam no maminsan, maumaakmat nga rod, takas la maibusmot ton ti pasensyak no kwa. Ala, baybayan yun nanang. Di yun tutupan no kas di nga agong unget. Tapno saan kayo nga agapa. Kasta talaga ti ar-aramidak, anak ko. Husto la ang tar-aramidan yun nanang. Ala, umay kayo dito'y balay ko no kas di nga agong unget ni tatang. Senyor, idendinandak ta senyorak. Nay, senyor ka na dumenden kayon dita unaw. Ay awan pa'y sursuro yung matatataw. Nay. No amoyo senyor ti sumungad, dumenden kayon adagaos. Excuse me. Ay, unay. Daytoy, tibayad ko. May sa senyor nita. Senyor! Ay, awan pa'y urbanidad yung atataw. Sa baling aminan ka, ti panahon ita. Ay, nagbabastos ti tataw itan. Sana kasi idi panahon may. Nagdadayaw kung nagre-respeto na iti tataw iday. Ay, senyor Akmat, ngam sa anak anaungag. Nay. Apay ngay. Kurang dito Senyorak kunak. Apay, di mo makita si ka-driver. Di ka makawawat. Senyor J20 kunak. Kurang to isuklik. Ay, pasensya kan tata ato yun ti sukliyaw. Ay, sinalbag ka, mate. Saan mo abagay tagbalin na driver, di ka makauawat? Ha! Senyor ko naglangaro din. Ay, excuse me. Mabaling apakidandan nyo laang ti senyor akas kanya. Ay, di nagpagdandanain. Imon una ang mitisi ka. Kinagpada talaang senyor. Ay, nga masenyor ak ngam itisi ka. Angam sige. Excuse me, anya ka mata? Agbadag ka pa matitisa ka. Ay, hindi mo kitain mo tipagpagdam. Ay, pasensya kan. Suray jak nakita. At mumlangaro din anak ka chinelasak. Ba't kampay lang tisagak? Ay, muling-ling ka. Ay, suray! Gusto tata, yung pagsasawa ni Ina. Kasi mat. Ay, awan bibiyang mo. Abay, sikat timang pakpakan kanyak. Tako namlan asino ka mang balbalag kanyak. Relax tata. Ay, sinalbag ka gini. Abay, asino kaya? Anyat ikarkarin mo, Abay, di na ka mo, Nabagbag na agagmat lang ang sika. Awan
Ikarkalit ko, tapa. Ha? Nasayata, ma'am. Kung naman asino kayo agsasaw, awan magkayam ikarkarit yaw. Ha? Fidel, insan, nakarwarkan iti pagbaludan? Ewan insan. Umayak man pa'y makipagna dito'y balayo. Diyak pa'y agawid ijay lugar mi. Taado pa'y dagiti manggurgura kanyak ijay. Gapo iti krimen anak aramid ko. Oo, sige, insan. Sumrak ka. Ay naimbag man, ta nakarwarkan. Ewan insan, naikanak iti parol. Ay, nasayat, ano kasta? O sige, agnaed ka lang dito'y balay, insan. Dulpo, ada ibagak. Ibaga mo, no niya dayta. Magaturturo ka gawin. Ikataman ti naman nagpungpungpot musika. Maditi kas talakay. Di ka pa'y umisam apulos. Basit laabanag, agungat ka laadago. Ay, kat kas talatibya ka. Normal lang iti tao tagpungtot. Nga madimot no kanayon lakay. Ada pagsasao ako nana, tay tao ama nagpungtot, nalaka amayabo. Ay, agtala ka man! Agpakalain ka man ako nakaon. Kung namlan siguro ka man na namang bagbagakan niya ka. Kat awan mo't mati, ngararamidag. Nalagip ko lang amin day ta pagsasao. Amang ay, maturog taki din! Tila malaglagip mo. Awan ka iskan na tayo. Oh, ano tala ko mading? Ay, turon, lumpia kanda dumapay, manong. Ne, nagadayo mo ti umay mo paglakwanan? Uwan atayin sarada mo, tantay dahalan nga agturong iti kabangi nga barangay, manong. Ha? Nilakay puldo ka de? Uwan, manong. Talagamot day jay alakay ah. Uwan nga road, naguyong alakay. Basit la makita na bugkawan na kanadagos. May babain ka iti husto. Ure adu ti tao, bugbugkawan na kanukwa. Wen, nakitak mo't kit din day ta agalad na. Sige nga rod, manong. Labasan ka pa. Inakaglakaw. Basuram daytoy. Imbasuram iti paraangak. Ay saan? Saan ko abasura dayta? Paridul po. Na. Asino kumanga iti mangikabil iti paraangak? Kat si kamot lati bastos akarubak. Saan ko nga rod ako kwa dayta, pare? Alam dayta, basuram dayta kunak lang arutin. Ay, saan ko nga rod ako kwa? Loko ka na. Alam na tan insan, tapnawan ng tirivi. Hoy, bagbagaam to'y kasinsin mo si kalalaki. Taad da bastos na. Ala, pasinsyahan yun. Sige, alaan min day ta basura. Nguray saan mo't nagtaod ka na kami. Aglibak kayo pa lang. Ala insan, sumurakan dito balay. Wen insan? Awan pa ba inyo akaruba? Sige tata, pasinsya kayon. Kalma ko malaan. Kasano ko magagkalmaak no kastamat ti aramid ti karubak? Alaman! Awan kiti turbarida dyo karuba! Talaga kiti awan sursuro ti pamilya day tangadang. Awan urbanidad yung agkakapagyan. Tinagkwilyon, ayop ka. Mapunpunuan natin kan alakaya. Batan lang ayop ka. Punlaman, awan urbanidad yung. Kasta gaya ma. Anay ko. Idi pa'y lapas pasinsyahan ka. Maglablabas kan alaklakayan. Ito'y pa'y. Gusto na siya na. Gusto na. Anay ka. Anyat na sakit, Dulpo. Nagsakit amin na pasat magbagay. Binugbog nagtawanan bay na lalaki. Hidarom ko tawanan bay na. Nakisarita kanyak ti kasinsin ni Andang. Nagdarom ka. Sangwon nakakano. Talaga nga hidarom ka. Dandaniak na tayo ka po itinaramid na. Daytan, ti ibagbagakken kalakay. Madingamin ti managpungpungtot. Tapakaisagmakam dayta.
Kita tinapasamakan ka. Basit labanag, umdasan na pagpupudutam. O, anya nga ita. Rita, bakit? Kita tilangam. Limtag aminan apas at tirupam. Huwag nga raw. Ay, kurano patayan na kung na dyan lalaki. Ita, maamiris mo, ti kanayon ko nga ibagakan ka, Dolpo. At ay tao ama nagpungtot, nalaka amayabot. Huwag bakit? Isong agbalbaliw ka kuman. Ikataman nga minti kasta nga ugalim. Makigayam kakit de, sana kasta. Ikarigatak, agbaliw bakit? Ikarig, nay! Ditan kagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ana adaw iti pagsasao ako nana. Tay tao ama nagpungtot, nalaka amayabot. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag! Gimatangak iti rice cooker lakay. Daytoy dakkelan tapno ad-ado ti malaon na. Apay nga aging matang ka. Kat adda pa'y mo't tayo, rice cooker tayo. Saan pa'y mo't anadadaal? Ammo, ngam kayat ko nga adda nakadisplay di ta makikita. Tapno inton adda umay asa nga ile, makita da nga ado ti gamit tayo. O, kita man, nakadisplay da amin. Anya? Adda toaster, adda pressure cooker, adda rice cooker, juicer, kanda dumabay. Wala, di talatan ti pangipanam iti kwarta tayo. Kastala ti biag, lakay. Iso nga rod nga agtrabaho ka, tapno adda maigatang iti gamit iti balay. Wala, agpirpir kilo ka mo't iti bagas. May mayat meten dahi tayo may sakaban na bagas ti katangam, tapno adaw. Di ka nagkaragatang iti pirkilaw? Ay nalakay, bay anak kadilaang, taamok tar aramida. Malala, makaammo ka. Agyamanak iti panang bagkat yu iti TV ha. Ay, mabit lang, taykan kayo iti tangdan nyo. Oh, atoy. Ay, agyaman kami. Agyamanak mat. Ay na, nakagatangak matlangan iti dakkal a TV. Magustuhan lakit din nilakay ko inton sumangpat. Nagatang kunti kayat na agatangan. Nagpintas ngagpaiso deta nagatang mo a TV bakit? Ay na, wun alakay. At dandakkel a TV tayo. Jay basit asigod a TV tayo, ipantan iti seled ta. Wala na. Taday tadakkel, iso ti pagbuyaan tayo dito'y salas. Ininot ang makagatang tayon iti appliances tayo, lakay. Wala. No idi, ket dandan idi tayo mangan. Sanitan. Kastala ti biag bakit? Adda pagbaliwan ti amin. Wen ngamin, naadan kamutin iti natalgad a panggadan? Wen bakit? Iso ati aramidam, say-saya atom ti trabahom. Di mo laukan iti kalukwan, tapno agbayag ka. Talaga mat dayjay a Victoria. Talaga apapa-apalan na. Agasam, nakagatang manan iti dakkel at TV da. Kaano lang idigimatang iti rice cooker da. Anya? Papaapalan na ka? Katuan mat, nakagatang manan iti appliances da. Kahit? Ay lakay, naskan makagatang tayo iti dakkel at TV tayo. Jay flat screen. Anya? Amok ita no apay nga agkaragatang ka iti appliances. Apalam ni Victoria. Ay saan ko nga apalan? Ngam kayat ko lang nga ipakitakan ko na. At ikabailan na nga aramidan. Kat kabailak mat. Dakas nga apal day ta bakit? Madiday ta? Saan anasayat day ta? Anya dakas nga apal? Laglagi pem tay kunada apagsasao bakit? Tidakas nga apal, pakadadaulam. Anya? Iswadi ka agapapal? Madiday ta? Ay na, talaga akas tala tibiyag Laura. No ide katawan maigatang mo iti appliances mo. Itakat adan. Gapot ada nga rod pagbaliwan tibiyag ako nada. Kat pudno may. Un anana,
Adon tinagatang ko nga appliances may. Ay kumpleto na. Ay kaskan ni Victoria. Nakagatang manan iti dakkel a TV da aday tay flat screen. Wan nga rod. Amok apapa-apalan nakladay di a babae. Ngam di na mo gumatang aktumat. Anya, gumatang kan tumat. Wana, ipakita kan ko na akabaelak mo ti gumatang. Anya? Wala na. Gumatang aktumat iti dakkel at TV mi. Tadi nakat ibaga nga apalak launay. Ay, saan nakasta ti ugali ni Victoria? Nasayat atao ni Victoria. Saan ama nag-aapal akasken ka? Ha? Sika, manag-aapal ka. Amin kit dia makita magatangan ni Victoria. Kat gatangan mat. Anya? Wen mat. Idi gimatang ni Victoria iti washing machine. Gimatang ka mat. Kat imay mo impar para mag-idi dito'y store ka. Idi gimatang ni Victoria iti refrigerator da. Gimatang ka mat. Wala. Taada nga rod igatang ko. Gapuday ta iti apal mo. Ang mala, sapay lakuma, ta saan ama diti ibo nga day ta akinaapal mo. Wenana, saan ko matapapaapalan ni Laura? Talaga lang amin akasapulan mit appliances. Kan may sa, ada nga rod igatang ko, di gumatangak. Isomat. Kan agim impedak met, nana. Adalata mat basit ama iduldulin ko ija bangko. Wala. Kasta tinasaya at. Saan ko apapaapalan ni Laura? Tajak ugali ti kasta. Ay, sabali talaga ti ugali ni Laura. Ang kastala ti biyag Ada nasaya at ti ugali na. Adamot na alas ti ugali na. Kastala ti biyag. Oh, makitam lakay. Ay na, nagpintas na itinagatang ko a flat screen at TV. Nagdakkel. Nangalam iti pinaggatang mo. Di kwarta tayo iji bangko Inruar kon ta iso ti inggatang ko. Anya? Apay ngay? Kat saan mo't nga importante da ita paggastusan? Saan arumbang nga inruar mo ti kwarta iti bangko? Gaputa para iti panagadal to dagiti anak ta dayjay. O di agbangko tamanan. Ay, nagalas talaga ti ugalim, Laura. Apalam nga min ti kaarubam. Iso akasta? Saan ko nga apalan ni Victoria? Saan ka di nga apal day ta nga raramidam? Saan mo ta? Ay, jak kaya't nga gatang ka ni ti appliances. Mawatam! Lakay, narukupan ti adigi ti balay tayo. Iso amay mayat no ipasimpatan ti balay tayo. Sige Taglaw nakman iti pagpasimpa tayo iti balay tayo. Tane, amang ano delikadon. Wen lakay, uray basit lang ti balay tayo. Basta nalagda ko ma. Bayan bakit? Tapat aray maanta to'y balay tayo. Kan agpa-extension tamatan. Tapno medyo lumawa basit. Wan, pa-extensyonan da Victoria ti balay da. Talaga Anya ka di ti trabaho talaga ni Mandaw. Apay nga umas asensuda. Natalgadan ti trabaho na ijay syudad. Amangan kit di mat no maisan akamang ti sindikato ijay syudad. Anya? Kasta ti atap ko nana. Amangan no kamang ti sindikato day taman daw. Wano saan? Illegal ti trabaho na. Ay, di ka agsasao iti kasta, Laura. Tama isang makkalaang iti dayta. No kasta nga rod, anya ti trabaho ni Mandaw. Taapay nga umas asensudan. Ay, di mo damagan dayta. Basta ti amok, natalgadan ti panggadan na ita. Agimbabak ng damot. Ay, kuno nagpipintasan ti kawas ni Victoria. Saan ka day? Nagpipintas dagiti blouse na, kanti palda na. Agraman chinilas na. Aha!
Naggapumat iti kinukusit. Anya? Anya jay nang nagkuakinukusit ako nam, Laura? Ha? Ada kiti medyo adayo. Ammo, kasyak ti pagsarsaritaan nyo. Awan, ti madi nga imbagbagak, Victoria. Ni Laura tinag ko na, at ti asawam ka no, kat kamang ti sindikato. Anya? Kwa? Dumanon kan nilakay ko day nga imbagam, Laura. Umas asinso kayo kano nga main, Victoria. Kat nalabit, kamang kano ti asawa miti sindikato. Wano saan? Illegal ti trabaho nila kay mo ijay syudad. Kasta ti kunan na kanyak. Kat kunak mat asan nga agsasaw iti kasta. Tama day. Ang mga nupod no akamang ti asawam iti dakas at trabaho. Iso nga ado akanayon ti kwartayaw. Naggalasan ti ugalim, Laura. Makadanon day nga imbagam iti asawak. Bayam lang nga sawan na ti kayat na. Awan matla ti maganap na dita. Apal na laday ta. Masurunak namin. Bayam lang. Mauman to. Tinapateg. Awan ti kinapudno na ti bagbagana. Wen ngam panang dadahal day taken ka. Nadalos ti trabahom. Sa ita, ibaga nakit din akamang ka ti sindikato? Bayam laeng ka di. Mang opisina ka ijay syudad lakay. Saan ka akamang ti sindikato? No saan pa ilang agsardang dadya babae? Amangan numatibab ko. Di uray man agdinarom kami. Pudno ka de, Victoria. At asawam kat kamang ti sindikato. Ni man Laura tinangibaga kanyak. Anya? Nasabat ko ngamin itay. Kat day tamit ti ibagbaga na kanyak. Iso mas dawak. Nagtakas talaga ti aramid na. Paiman. Papanamon. Saanan amabalin ti kastoy? Anya ti aramidam? Sa anak nga agdarum iti barangay. Ngam ikak iti pagnakman na. Ay. May mayat lang no ikamang mo iti barangay. Tapno dinan ulitin pa'y. Saan ang mabalin ti kasdyang aramidan ni Laura, lakay? Bayam latta ka din. Isupay dayta pakaburiburan ti panunot mo. No baybay ak ti kasdyang aramid na, diad adanan. Anya nga ro ti aramidam? Ikamang kon iti barangay. Anya? Saan ang mabalin adadaulan na kadadya a tao? Taawan ti madi nga aramid mo. Pare, sa kun ti makisaritakin ka, tapno saanan adumakkel pa iti parikot. Diyak kaya ti gulo, pare. Iso asikan ti kasaritak. Saan ati asawam? Apay ka di, pare. Imayak ni ti balayo, gaputa kayat kakasarita. Bagbagam ko mati asawam. Ngamin, dadadaulan nakmatan kadagiti tao. Ha? Iwarwaras na kadagiti tao nga illegal kano ti trabaho iti syudad. Anya? Panggap ni bakit ko ti agdarom iti barangay, ngam linapdak. Iso kasarita ka, tapno saanan na dumanon pa iti barangay da ito eh. No siya, awanan yaman na. Ngaurayan niya pa iti bagbaga ti tao kanyak. Gapot awan mati kinapudno na. Ngem ni bakit ko ti apektado pare. Saan na kayat ang madadaalak iti imatang dagiti tao? Gaputa nalintag kanumat ti aramid ko. Kuwa pare. Sige, bagbagaak ni bakit ko. Sige pare, bagbagaan. Tapno sardengan na kadadadaulan. Maditikas jay, pare. Saan ka di apod no, timbagak? Agrason da pa ilang amin. No di ka agbalbaliw, di nak to iramraman no may sagmak ka. Anya day ta sasawan? Laura, kaamuman day ta bibig mo. Tano saan? Pakadadaulam day ta. Anya? Ha? Pudno amin nga imbagak kontra kadaman daw. Kaamam day ta bibig mo kunakmanan. Tano saan? Day ta ti pakadadaulam. Nagalasan ti ugalim, Victoria. Ibagbagam kit din nga idarom na ka na. Ala, idarom na. Takita man no asino ti maabak.
Apod no mat nga men, anilakay mo kat kamang ti sindikataw. Iso nga adaw ti kwartayaw. Kasta gaya, ma. Anay ko! Kinaramutam ti upa! Iragdarom, tasay ka nga atrasan! Anay ko lakay, tirupak, napgas. Kalpasan na tinupakan ni Victoria itigam na nga itlog ang ginatang na. Kinaramutan nakpay, kat ay na nagapgas. Ang tiglat to, daytan. Idarom ko ni Victoria! Idarom ka! Daytan, ti ibagbagakken ka, Laura. Tidakas nga apal, pakadadaulan. Gapoy ti apal mo ka ni Victoria. Nuan nga laditan, ti isaw-sawang mo. Anya nga ita? Anay ko, nagapgas tirupak ang kinaramutan ni Victoria. Sapay nagpigsa tinamayan na ng karamot. Ay, anay ko lakay. Sigurado nga agpiglat. Dinagalasin tirupak. Ay, nagalastan. Ditan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Tidakes nga apal, pakadadaulan. Tampok ditoy, programa tayo. Kastala ti biyag! Apo, kaasyan nyo to'y bulsa. Kaasyan nyo to'y bulsa. Ay, agyaman ak, apo. Naynayunan nyo kumabot, Problema ang isustintin ng jailing babas. Ay, apo, kaasyan nyo to'y bulsa. Salamat na po mga bulsot na ito. Salbag. At damang sipsipot kanya. Salbag kita. Apay ngamin asinirip ko ti intay tayak apag tinagan dagiti lumabas iti idimusta. Salbag at talaga. Nanang, agawid tayon. Gusto day tayo. Agawid tayon. Ada ijay tay kotse ni Erning. Ay, saan nakamakilugan iti kotse? Magmagnaak na agawid. Ay, imang, adda ka pa'y laang dito'y pwestong? Wan, imbagta na uray ka. Agkuyog tan. Katuan Ngam-apay akay kayat mo ti agpakarabi Kahit nasip niya, di dalan tayo nga agawain. Din agasnak ni Bibian itay. Ti kayat nakat agawid akmatang ngam nagkadkadak. Kasta aya. Imbagtadda ka. Talaga nga inururay ka lumabas, Rosalia. Data talaga ti agkapares. Taday, marigata nakamag na. Tapi nayakit nga raw. Idinto ta sika kat makakita. Hustawn, di mon baliksen anabaldado Manya, intan. Nuwan kompot ka di ti abagak. Agyan ka di ta sikigak. Di ta medyo likodak Ay, imbagtaada ka, Rosalia. Di mo't ngamin nagsublin tay ubing akan ayon akakuyog ko nga agaway. Taga ano day nga ubing aya? Taga bukod. Bukod binggit ka no. Ay, nay. Adayo mo't basit at ipagawawidan na no kasta. Nairwamang. Sa maysa, kasla balay na mutin ijay balay. Iso matlagayam. Panlaw ti ina ni Tutoy. Agawid man kan saan jay anak na, mayatlat ta, di na birukan. Kasta aya. Daimbag pa'y gaayam ka na tayo, kaoray ada diferensya tayo. Kat ipat patag tayo dagiti anak tayo. Ay, kas kanyak. Najak ipat-patag ni Vivian. Naan anusak kumaaya ti umay agmas-mas nga ag itig-igid ti kalsada dito'y bagya. Ay, nga road. Kas kanyak mat Ay, oray la, nakalkalyon to'y dapan ko iti katitil. Ay, kaw amag na. Ay, marigata na amag na.
Nga apay kat nga main anaglikod to'y may sa adapan ko Wen nga raw, naan ano kanumot day tasakam Rosalia. Kaslamot nagang angawan ti pan nakaitao maun. Tanagsungani ti tinurong dagita dapan mo. Pababasolap day di mamulaw. Nablo day ti asakak idi ubingak. Idi pinailot dak. Day di naanang ko. Di na nanadlaw akas tamot gayam ti turong dagiti dapan kon. Di nalakit nakitan. Kasano ang makita na bulag nga raw day di inang ko. Wen aya. Sige, pardasan tan timag na. Marabyan tan iti husto no kastoy lang. Nanang, mamin ano ka di nga ibagak nga isardeng yun dayta? Di kay ka di masikuran iti surayo? Nanamay tayo mat. Ay, di ka man kundi sa uakas ta, Bibian. Laglagi pa ada ito nga aramidak. Tinagtataudan ti pinangpadakkel ko ken ka. Aging ka nakaadal ka. Wen nga rod. Ngam itata nakaadal akon. Huston. Isardang yun. Ay, di pa ikat. Basta. Itultuloy kung daytoy aging kat matayak. Sustinira. Anya? Anyan tulaangan ti sawan dagiti makakita kanya. Papyularak ijay Sintraw. Kanuray ijay Burnham. Ijay Cindaan. Ijay Session Road. Kanaminan apasit ti syudad ti Bagyaw. Mairupaan dak dagiti tattao. May saak abulag amakit-kita da. Dayta tiga puna, adiyo kayat ti agbaliw. Anyan tula trupa ko. No addaag ko na iti. Nene, makakita mo tanjay bakit abulag. Kunadan to. Siyempre Nanang, addaak nga anak yu. Di adalag. Napintas mo't ti panggadak. Maidayawak to ta ibagadan to a pinaoperar ko ti matayo. Iso ang makakita kayon. Nanang, agbaliw kayon. Isardeng yu ti mapanagdaw dawat iti limos. Pero di pa'y lakat aginana ni nanang mo, Vivian. Ay, hindi pa'y lang nga ibagbagak. Mababain akon kada kayo agagayim ko. Ay, kasi lang nga main inita ni J downtown. Sa inton kuan, matudwan. Natangkan nga ro ti ulo na. Sabagay, bilibak mat iti kinapig sa ti resistansyada. Manmanong agsakit da. Ay. Kasaritam tumanen. Kaasimet. Sikaday taday ti apay ko. Imang. Wag. Daytay man piluso po alakay ti umay makin inagaw iti pwesto dito yan. Ay, ti katanos mo ni Mang. No siya kisi ka. Ay, kaya't ko ti agtugtugaw iti unag ti balay. Professional mo ti anak mo. Ay, sa anak asa daw. Iso nga adda aklat ta dito. Aginanakakit de. Ay, saan? Sa anak pa'y amatay. Tapno aginana akon akulam. Ay, at idog ti biyag, ti dakas aruot. Kunana. Iso ama sigurado ka na paot ti biyag ko. Apay, dakas ka tao aya, Imang. Saan? Saan nakadakas sa tao? Kastaya, kunaklano aklo na madakas ka. Ay, saan nakadakas sa tao? Ay, agbayagak pa'y dito rabaw ti daga. Ay, Diyos kay, nadlaw naksakit ti dayto. Dayto yun, tibado. Ay, salbag. Naangpop samot unay dayto'y kain kaun. Ay, sukatak nga ta. Kasto'y ti rumba nga suot kaw. Nadungrit abado. Ken nauging-ugingan arupa. Kastamot dagiti takyat ko.
Intanyo ya. Sakti paray gamit pagkargaan ti musyo. Awan, ala, mapantan tutoy. Ay, kastagayam ti itsura dagita matan? Ha? Ita lang nga makita. Tay nikat yu day tanangisit nga iglasyo. Ay, apay ngay. Kasla kamot na pulingan. Agkiram-kiram kamay. Ha? Ay, just kita ito nga ubing. Tatila makikita na. Napulingan ka kadi? Wenno, agkamata ka. Ay, nagado adamdamagam. Intakit daing. Ay, uray anyat ibagbaga ni Nanang. Masapul asya kung ti masurot ita. Madamdamalaang, at danton tay tangdanak amang ipanaw kadag ito'y pasig adulpet nga arwatan ni Inang. Iraman kon nga ibasura dag ito'y lata. Kas kada plastik a baso ang naputiputan iti goma. Dag ito'y ti inus-usar na idingag daw-dawat iti limos. Aging gaita, usarin na pailang dag ito'y. Ay, paibelang ko aminan. Mama Vivian, naisaga na yun dagiti mapan ko ibasura? Aywan! Umay ka dito, Iselyo. Sige. Punggusa mo da ito'y tarapatam. Inka ibasura amin dagito yan. Anya, awanan dagitay nadulpot abadbadaw. Ay na, awandan. Pinaibasura kon kan ni Selyo. Unay kan bibian. Nanang, makunkonsensya akon. Kakaasyan kayo launay. Saanan arumbang agpamarang kayo? Ay, Hustown! Umsir nakgayaman. Umsir nakitanta nakaadalkan. Di yun tumot maawatan ti kayat ko ama pasamak, Nanang. Ay, saan nakmat maawatan, Vivian? Maawatan kayo. Ala, tapno maliklikan ti kunayo, asawan dagiti makamam mo kada kayo. Pumanaw tayon diti bagyo. Anya? Agaplayang iti trabaho iti sabali a lugar. Mapanta iti lugar, anam namaan yung awan makaamam mo kada kayo. Saan? Adasan ni kwata dito, napaaddak babaan ti kastoy akin a tao. Napatag kanyak dayday, yak kaya tama po kaw. Nanang, kastuyan ti nakairwamak. Iwaksi yun day taan nakairwaman nyo. Tatirumbang kada kayo ita, kat agina na. Aglang ay. Agbado kayo itinapintas. Takadua kang agpasyar. Sa dino ko mapay ti pagpasyaran ta. Nakita kami noon ang napipintas a pagpasyaran dito'y syudad. Amin dagiti luglugar a papapanan dagiti turista nga Amerikano at nakita kami noon. Oh, di saan ta nga agpasyar? Mapantalangan agbuya iti sine, kan mang restaurant ta. Ay saan? Am-amudak dagiti akin kukwa iti danda ni amin a restaurant. Bugbugawon da ka dagiti restaurant. Sa ita, indakit din kundi restaurant akadwa ka. Ay so saanan, Vivian? Nanang. Sa may saan da nga amaw nga daanak ko. Ay, awan, maditi kayat mo ama aramid, anak ko. Oh, bagay yun day ta, Nanang. Nagpintas nga agpaiso da ito'y abado. Ala, isuot yung matanday taginatang ko a sapatos yo. Tarumwar tayo. Uwan man laangan. Ay na. Ay, maikawa ak lang amin. Nakabangbang ti masayop ko iti bagik. Sa anak ko na naang Oy, kitam ani mother mo, Vivian. Bagay na launa tinariba na buok na.
Ay, wow! Imubing ka, nanang! Sika talaga. Dagito yung na-manicure ako kuya. Anya ti kolor nga ikabil ko a cutings. Uray anya di kan. Basta day tay bagay kumut May mayat no agpili kayo, nana. Dayta asol. Mayat dayta. Ay, saan nanang? Madidayta. Anya ngay around. Dayta colorless. Iso ti-apply mo dita kukuna. Okay. Tapno amom, nana. Awan ton, ti makailasin kan ka, kadagay ti sigod nga mamuam. Ay, Diyos ko! Kas kamat lang nagparitokin! Nagmayat gaya manak ko. Boting. Nagmayat tirik na ti ina nga ipasyar ti anak na. Nanang? Kunak no naragsaka ko, iti ar-arabidag, manipod pa'y pinanawan nak na iti amam. Gusto kagayam. Rumbang lang ang baliw ako. Nanang, katap no at dapay ang naragsak kayo, kan lumag-an ti barukong nyo, intayo makimisa inton madamdama. Ti maudi amisa ti papanantan. Taag diretso tanton nga agawid, kalpasan na. Uwan man anak ko. Kayat ko ti agkumpisar kin ni Apo Padi. Kan kayat ko ti mapan agkarara, ti sango ti altar. Nanang? Di akon malagip, no kaano day dinaudi apa nagparintubang ko iti altar. Takasano, nalipat ako ni Apo Diyos, gapo iti ato, arigrigat ko, anang isaksakan iti amin, akasapulan ta. Iso nga ita, agino na kayon. Awanen, day di arigrigat yo. Nalpasan. Wala, intan nanang, ipagpagnatan. Asidag lang dito yung parke ti simbaan. Mapanta makimisan. Ay, nakalaglag ang tirik na kanak ko. Diyak mailadawan. Oh, di husto, ti imbagak kada kayo. O anya, agawid tayon? Wan. Ay, nabannog ako na nagpagnapag na. Nay! Imang! Si Kakaden? Naasino ka? Ay, di na kun mailasin. Ay, kat no siyak da di nangungungot kan ka ijitsindaan. Di na kun mailasin aya. Ay, di nak idi na ilasin adagos. Kat itang tanggayam kit din ti dakulap mo. Kat siyak mo, jak mo na alwadan nga imbagati. Uy, agim bubulag ka. Kinunak. Kat na po iti imbagak. Pinagsasawan nakit din iti di malamlamot ti aso. Impok ka mo pa iti. Matay ka lakuman. Kinunam kanyak. Kwa. Jay. Imang aya. Ay. Nana, agkukuyog tayon. Awisin da kayo ijabalay mi. Aya? Uwan. Pakawanan na kapsat. Pakawanan na kitiday di anaaramid ko. Ay, unmot, napakawan kan. Amom, kastala ti biyag kunada. Ado ti diskarte, apagbiyagan. Nadiskarte ti tao. Kastala ti biyag kung kunada. Iso no kinudada ti kastala ti biyag, ure konformiditan basta ang biyag ka. O, saan daya? Ngam ala, pasensyakan nalagip ko lang amin itaket. Ta, makita ka malaing. Kat amom, ay da maragragsakan na kada kayo nga agina. Kasta ati biyag. Kasta ati rumbang. Ala, intayon. Aw-awi sundaksa. Ali, sumurtak ijabalayon. Titan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw akunana. Awan tiliday, kalpasan ti panagbalbaliw. Tampok ditoy, programa tayo.
Kasta Latibiyag!